Pamirsa indek pengerencana mungkah pariwisata Bali ring bulan Juni, kejantenang durung sida mesai sarang pemargin protokol kesehatan saking angge pariwisata. Pemekas ring Kabupaten Badung durung samian angge usaha akomodasi medue sertifikasi protokol kesehatan prokes berbasis CHSE, Clean Lines Health Safety and Environment Sustainability. Kewentenan CHSE pina ke sile tunggil kepatutang majeng angge usaha nyangre kemungkahnya ne pariwisata Bali. Sertifikasi puniki pacang kedadosang bukti yening angge usaha sampun medue, nelebang, turnin capang pemargin protokol kesehatan ring usaha soang-soang. Anutin data saking Dinas Pariwisata Kabupaten Badung kantos mangkin, wilangan akomodasi sane sampun medue sertifikat CHSE wenten status sieda sekutus saking mekatah 3 tali 300 akomodasi inggian antuk hotel berbintang, hotel non bintang miwa villa. Lianan punike saking restoran saking siu ulung atus kewentenan nyane wantah wau 64 restoran sane sampun medue CHSE. Raris indeks sektor sane lianan, kewentenan 24 daya tarik wisata mewah Kutus Mall sane sampun medue sertifikat CHSE. PLT Kadis Pariwisata Kabupaten Badung Cokorde Rake Darmawan taler matutang indike punike. Manut Asisten Administrasi Umum Tios pinake kepatutang majeng angge usaha, CHSE punike taler pinake sile tunggil penyokong mangde usaha inucap sampun bejantan saege kemungkah ring tengahing pandemi COVID-19. Yening kelehen nganggen presentase saking samian gena usaha sane naur pajak, wilangan sane nuwenang sertifikat akidek pisan. Nanging sertifikat inucap pinake wentuk kesemakanan angge usaha sejroning laksana yang protokol kesehatan ring gena usaha ipun. Kebausang taler pengusaha pacang memocol yening nenten medue CHSE. Sangkaning sertifikat pacang kedadosang tetimbang majang wisatawan, tatkala milih gena akomodasi hotel wiadin restoran. Wisatawan kejantenang pacang milih genah nginep ring genah sane sampun nyangkepin antuk sertifikat CHSE. Kesejatian nyane indik mekanisme antuk moliang sertifikat CHSE boye je mewah. Sangsane nuwenang usaha kepatutang nyagayang sarana miwah prasarana ipun. Minekadi nyagayang genah ngwajiken tangan ring wewidangan ipun, hand sanitizer, pengukur suhu tubuh tur ngurat yang indek kresikan ring genah irike. Bali Pos Nguningayang.